Çok rahmat. Hey! Beni karab çaldıravay su kopkoy nane. Azı cindenin gibi. Suyu baylıktı. Suyun tiyip alğanға çeyin ele baylık eken. Tiyip alğandayım boldu tüyşük. Alo? Burada. Alo, Tınar qanday? Abdullah aka, qanday siz? Yaxşısın bu? Yaxshi, özünüz qandaysiz? Densoqlik yaxshimi aka? Yaxşı, bala-chaqang yaxshimi? Yaxshi aka, shukr. Özünüz qandaysiz? İşlerin yaxshimi? Yaxshi, tinch quda yaxshi. Özüm yaxşı ele, oturam iyi yaxşı. Bala-chaqa tinch uyda yurgan. Oy tinch ele, qurup qalsın. Yaxshi. Men dele uyda aka, жаңылык жок, oturam qudayda öyle. Özünüz qayaqdasiz? Öyle de vatamga men qayaqqa barmagıla, men de qayaqta жаңылыk uşa. Uyda tursam. Yok atı bütmeydi eken qagara ergegiz. Ova. Baldardı mektep kapardım bugün. Sadik apardım. Oşo. Hazır jengen gelse tamagın berip koyup anan girjusam bu dep atkam. Yaxshi. Özün ayıldelesin bir. Ova aka, ayıldıramın. Jana telefon çalsam almadın. Ova aka, telefon çalanga uqpay qaldım, neme? Nan jawab attım aka. Men sağa bir deme aytayın dep attım ele neme. Ayalın jok bu janыңda. Жоқ, aka, ал. Geliniz Чорный кассаға кеткен. Somuz geçeyle Çorny kassada dep atmadın böyle. Ой, geliniz gündele Чорный кассада, aka. Ал елдің бары менен Чорный кассада, мен менен ойнабайт ал. Башка елдің бары менен Чорный кассада ойнайт. Андан көрө мен сизге бир неме айтайын деп аткам эке. Чалып калганыңыз жакшы болду. Өзүңүз элесизби? Özüm ele. Эме, Абдулла ака, о кара суга мощный спартикалар келиптир ака. Жаман сомун экен. Эме, ушул спартикадан жеңем айтып, бирди алдырбайсызбы өзүңүзгө? Анан Абдулла ака алыптыр деп сизди көргөз, мен дагы алдырып алайын деп аткам бирөөнү. Sadaqa olayınım, ay sadaqa olayın. Men jönünde jaman oyun biyikte. Oşo men aytsam ele jengen alıp bere kalabı. Jengen kara erkeksin, jengen alıp bermek tügül. Göçögө çıksa ele şaydot, şayırdı bele. Uyga gelse ele üngüröngdö bele kagınıp silkirini bile keketi bile kişini. Bala çakanın da jürögün alıp bitti kara jerge. Abdullah aka. Al mine birle sizdin uyuңuzda deyishmi? Bizde dele oşol aka. Чорный кассаға кетин деп 6-да кетет чыгып алып кийинип. Түнкү saat 3'te келет, 4'te келет, таңкы saat 5'te келет. Баягы күнү таңкы saat 4:30'da келип алып. Кордо жасап койгопсуң дейт айнем. Таңкы saat 4'te кордого каяка барам aka мен. Кирип алып кусуп атат. Бадыраңы деле чыгып атат. Помидору деле чыгып атат. Мырзалим самсасын ошол эле жегенби міне белайынан айын. Самсасы деле чыгып атат. Ишенесиз бабда карене платочкасын жеп берген, платочканын жарымы чыгып кетти жөн эле. Кара жергесин. Эми сеники да кусса жашта, ичине карманат десең. Меники кусканда кара жергесин баары бошоп кетип атпайбы. Таңгамал кир жууп отурганын элестетпиши. Тынар. Мен ойлоп атам да, ушу сволочтар бирөөнү таап алган эмеспи? Tapsa taap alsınca, ölüp ketsinçi, taap alsınca. İçinde kulak meyvesi tınçırağı oturat elek taap alsa. Oşan aytam da. İşin es baka. Şu geliniz Чорный кассаға кеткенде şu түнү менен дуа кылып жатам. Кудай келбей калса экен, бүгүн келбей калса экен деп дуа кылып жатам. Tapsa taap alsın кара жегесин. Bir günü tumşuğu taşka тийгенде келет да кайра. Oşan aytsam. Жоңго bir günü болбосо bir günü tumşuklarına su жеткенде келет да Кудай албактылар. Каяка бармак эле.
Size özgüm ne ka? Ölüp geçmeyi. Size özgüm ne üstüzde üyüz var. Giyimiz bütün baldaroz aldı usta otura usta. O adesi. Neme abladaki? Ben ananrak çalsam bula ka? Ne oldu? Neme uysa balayın anan çalamak ha ya? Meyli sağval uylarında. Uyların sağval bana sözsüz çale. Ben bir nerse aytayım da atmam sana. Mağla ki keçirek. Bolsa WhatsApp'tan jazamak ha? Mende WhatsApp yok bu telefonda. Bayağı Cönele tüzele çale. bayağı telefonunuz götürüp biraz. Mağla tüzele çalamak ha? Meyli. Mağla. Hey! Muzur düzükte ötmüşsün orada. Oturuver caldırap. Muzur toruna çıkıp ketmeyince. Daha onga şeyin ölügon kişide yuktadın da şalt yiyensin. Ya adatınca da serial görüp oturdun mu? Ulan iğrap kayra basılıp. Hey! Bir kıykırbay ökürbay gelgen günün bolu senin ya. Hey! Gelcirmeyi çeş zamok. Bir koçan otursam kaçsam o çeşme. Hey! Seninkini aytkan yerim yok, benimkin çeç. Ayak demez, ıldıyacaktı çeç. Hem bütün özüne çeçim al, şehir görsem ne diyeyim ya? Gelcirmeyi çeştiğin çeş. Ağzı. Namustan çeç bu. Hey, benim oğlardan. Çarçap ölüyün deyip geldim. Eşikten gelülükteli kişinin nervini oynuyorsun. Anam bir de seni gündürsün bu da değilsin de. Bu kişinin nervini özün oynap koy. Kişinin nervine sen oynamatasın mı, ben oynamatam. Baştaldı da baştaldı. Hey, Arkaçandan bir kaçan gelip bile keketip oturasın. Eldin ayalları cönele gele tekin. anda o şey eldin ayaldarını al var. Almadım mı seni? Senden kutural bayatı ve eldin ayalların başmuram. Öp geldirme, çay payın var mı? Kursağım açı, ölüyün deyip geldim. Emi göçün yuvası otur çık içine. Demin di basçı. Elanayın. Ben avtomat bolup geten bilmeyin ya. Uşunday mı? Bir çını çay, oşunda da karakterin görsetip julkunu atvaran berek de. Seni o sağı özüm ne jetmeydi ya? Aysak mınça ne kuturasın ya? Ne kuturasın? Cermene bastık işte cermene ne? Büyük üstünde, baldarın mangdayında, giyimin bütün, kardın tok. Yakşınakay cadrap cayına böyle o katındı kılıp oturar da. Gel Cirbey, bakay, kıçam olsun. İlibay! İlibay! İlibay o gitti. Ecem çaldı. Kızın durmuşka uzatvattır. Gelesin bir dedele baldardan boşup para albayım dedim. Baldar'da Sadi Kalpark böyle para ver de. Ne giy parayı? Futbolka şort dikçem var. Hem de cılağaç kaldım böyle ya. Kastım şunun durmayı, kastım şunun giy al para ver de. Al kaçmışım sene gözü iylengöndüğü kaçmışım bolup atmayım. Güybüskür. Sen mençilep bir kıçırağan bir çoğun kızmatta iştesen yıl sayın birden kaçmışım olup at kuğratmaya kes. Özün ay sayın ekiz yol almaştırıp atasın. Bir de medesile bunu köyüp koygun develi. Benim kaçmışımı büt Kırgızstan gördü. Kıyrattın akmak senin kaçmışımın gibi korat. Yaldıra böyle üyde serial tikte otursan. Bir kırıştan kırıp koydu hep. Gelciregen akmak. Memnunca koydum. Hadi deli. Üyde kim kazayın akırı, kim kazayın? Üyde. Ne kazayın, ne oldu, ne kazayın? Ne oldu? Ya, ne oldu? Ne oldu? Gönlüne surap koydum. Bundayım da erkek değil ol çe. Erkek değil ol. Ben sana kaç aytam. Ücürüm de bırında iyilebayım da. Erkek değil ol. Tars turs kıymıldap içine. Serial görüp de oturmayayım da. Futbol görüp, bayevik kinolardı görüp içine. Bunda erkek değil ol çe. Futbol görüp, serialdı toktat futbol görüp. Ben serial görüyorum. Gelcirme futbol görüp. Serial görüyorum ben. Futbol görüp. Serial görüyorum. Ben futbol görüp. Ben serial görüyorum.
Сериалда көрбөйбүз, футболда көрбөйбүз. Тур тамагыңды жаза кетирип. Мен жазабайм тамак. Апырай, не болду? Да потому что мен эркекмин. Эркек экенин эме билдим, Сен эркек эмессиң. Мен эркекмин. Болду, мен эркектин ишин кылам. Болду, жет. Мына ондай болду мен. Точно эркектин ишин кыла аласың ба? Эркектин ишин кылам, болду. Точно, Жет мага. Туугандарым деле итак айтып атат. Ар ким бизге. Точно эркектин ишин кыласың, Ишин кылам мен. Жокса үйрөп ачайын бырылдап. Бас, азыр тур дагы. Экөөбүз эркектин ишин кылабыз. Тур. Бас үйгө киребиз азыр. Мен лучше тамак жазайм. Абдулда Иманкулов, Жаңыл Кудайбергенова. Чабал. Аялдар жыргап атат, чабалыңыздар мени. Ушундай аялдан Кудай сактасын. Анча. Эми тарс деген бар тамаша урматтуугандар. Бүгүнкү концертибиз албетте күлкүлөрүбүз эс алууңуздарга, дем алууңуздарга дем болсун. Мына Татынакай болгон улуу башын кичүү кылып келген апаларыбыз отурат, аталарыбыз отурат. Ушуларга арнап мынакей биз илгери 5 жылдык болуп жүргөндө биздин өзүбүздүн досубуз Татынакай ырчы кызыбыз Гүлмира Базаркулова деген Татынакай кызыбыз ошол малды эле ырдачу. Эми аял киши экен, турмушка чыгат экен, туурабы? Турмушка чыгып, балалуу чакалуу болуп, анан ошондон кийин кайра улап атат. Азыр сиздердин алдыңыздарга ошо күлкү майрамыңыздар менен куттуктап, сиздердин бир өзгөчө колчаңыздар менен апаларыбызга, ыйык апаларыбызга арнап Татынакай ырын тартуулап койсун. Гүлмира Базаркулованы чакырып коюуга уруксат этиңиздер.